Dobar dan. Dobrodošli na obuku vožnje bicikla. Šalim se. Danas obrađujemo novu nastavnu jedinicu iz matematike. To je zavisnost proizvoda od promjene činilaca. Ali, otkud tu nama jedan bicikl? Bicikl nije moj, to je mog drugara Steve. Steva svako jutro vozi bicikl i on se sprema za jednu biciklističku trku. Zato mu je veoma važno kojom brzinom se kreće i koliko kilometara koji dan pređe za koje vreme. Jutros kada je vozio njegov bicikl, njegov merač na biciklu pokazao je da se kreće brzinom 15 km na čas. Šta to znači? Pa to znači da za jedan čas on pređe 15 km. Ako se moj drugar Steva kretao brzinom 15 km na čas, odnosno ako je prelazio 15 km vozeći se 1 čas, koliko će moj drugar Steva preći za 3 časa krećući se istom brzinom? 15 km na čas puta 3 časa. Za 3 časa Steva će preći 45 km. Iako vam stalno govorim da jedinice mere obavezno pišete, ja ih sada neću pisati kako bih vam objasnio zavisnost proizvoda od promjene činilaca. Pa ću prepisati ovaj izraz. 15 puta 3 jednako 45 bez jedinice mere. Koliko će kilometara preći Steva ukoliko udvostruči svoju brzinu kretanja? Ako udvostruči brzinu kretanja, on će se kretati 15 puta 2, znači njegovu brzinu od 15 km na čas udvostručimo 2. I puta 3 časa koliko se kreta, to je jednako 15 puta 2 su 30, puta 3 jednako je 90. Steva će u tom slučaju preći 90 km. Šta zapažate ovde? Ukoliko se njegova brzina kretanja uvećala 2 puta, pređeni put će se također uvećati 2 puta. Šta ako se Steva kretao istom brzinom od 15 km na čas, ali smo udvostručili vrijeme, odnosno on se nije kretao 3 časa, nego dvostruko duže, uvećat ćemo 2 puta vrijeme, to je jednako 15 puta 6 jednako je 90 km. Ukoliko se Steva kretao istom brzinom, apsolutno istom brzinom, a vrijeme smo uvećali 2 puta, dužina pređenog puta uvećat će se također 2 puta. Na ovom primjeru pokazali smo zavisnost proizvoda od promjene činilaca. Pa ćemo zapisati. Prvi kvadratić. Ako se prvi činilac uveća nekoliko puta i proizvod će se uvećati isto toliko puta. Dakle, imali smo proizvod A puta B jednako C. Ako se prvi činilac A uveća nekoliko puta, N, šta će biti sa proizvodom? Proizvod će se također uvećati isto toliko puta. Ako drugi činilac
uvećamo nekoliko puta, b puta m, proizvod će se uvećati isto toliko puta. Hajde se vratimo na isti primjer. 15 puta 3 jednako je 45. Šta će se dogoditi sa proizvodom, odnosno sa dužinom pređenog puta, ako brzinu umanjimo 3 puta? Hajde da probamo. Steva se kretao brzinom 15 km/h. Mi ćemo da umanjimo brzinu 3 puta. Pri tome, broj časova koji je vozio ostaje nepromenjen. Da vidimo, 15 podeljeno na 3 jeste 5, puta 3 jednako 15. Ukoliko smo smanjili 3 puta brzinu njegovog kretanja, pređeni put će se umanjiti isto toliko puta, odnosno 3 puta. Ukoliko brzina njegovog kretanja ostane nepromenjena 15 km/h, a vreme njegove vožnje biciklom umanjimo 3 puta, šta će se onda dogoditi? 15 puta 3 podeljeno 3 su 1, jednako je 15. Vidimo da ukoliko smo vreme vožnje, odnosno trajanje vožnje, umanjili 3 puta i dužina pređenog puta, ukupnog pređenog puta, će se umanjiti 3 puta. Dakle, iz ovoga možemo zaključiti sljedeće. Kako se menja proizvod ukoliko umanjujemo činioce? Ako prvi činilac umanjimo nekoliko puta, drugi pri tome ostaje nepromenjen, proizvod će se umanjiti isto toliko puta koliko puta se umanjio prvi činilac. Isto važi i za drugi činilac, a puta b podeljeno na m. Ako drugi činilac umanjimo nekoliko puta, pri tome prvi činilac ostaje nepromenjen, proizvod će se umanjiti isto toliko puta koliko puta je umanjen drugi činilac.